Muna sa dolanan dahil rang kawit dan mensangin rawa dahil ang pekik dahil neubani bang kapagap. Maing samat kot labalap sa kapingki yung komu yung umasan maur. Megong ya serben net na selokin maur ko kuway remu. Ipagi mensangit komu yung kayeki di kailan nga naman saraw umasan pukat. Pwe enkak totok na mong yung koros na bandrong. Totong kipuar mo itong ngilo itong yamin kalangan penmuaram inanlang. Sebilang saudara totong kemarin kawan Jesus Christ, sali kita setan ni nama suat kan koros, arai planen totok merban cia semua kita takut. In Jesus' name, Hallelujah, Amen. Allah penadai rang kawai ten rawat masa ni, an kota inou kitail me poatopot, an kota inou kitail me poatopot. Keren buk pangkusan na bukan Joshua iralau reisek silu, reisek reisek payu. Joshua iralau reisek silu, reisek reisek payu memasani. Heri met ansone melak lelotor. Amen kumail patuan ese nan mung yung umail o ngen umail. Mekau no umail kot ketiki yung kumail song mau koros me ekatin inou gitar. Ekatin kapayatar inou koros me ekatin muyata o sote eu me sopungala. Sote eu inou ka me sopungala. An kota inou ang sapole me koros nan samba sote me bang kawela. Emiyer pen Christ ketin masani lango samba ban sorala ay masan katso. Eri ape megdanan dalong porporki. Inou en kota ang kitail. Ein so koros, mabil pant up, I know nekir. Yang dalin iren kapese ki rebukat an kot no wong kidai minan puk sarawi minan amasan. O ite magdaiban aleki makdail kin kapai yong kidai sabulme masan. Ite magdaiban aleki inowen kot ino kapai yong kidai magdai kin itawen amasan. Magdai kin rong o sote itawen sote inowe bang po yong kidai. Pagdai surukin kapay yung kitail. Supplement kot masen ng kitail. Kitail surukin tame kitail ya supplement kot ap surukin kapayata amasen. Magdalin tame utang tayo ya workan Christ melel kay. Autan masenin kot makin paita lolen amen kitail. Magdai kin sansarawi ap kitail surukin kapay yung kitail masenin kot. Kadegin sa women go to trial. Pagi amasin sidukin paita retail. Eka kitail ang sansaraw yapa amasin sidukak paita retail. Kada tama masinin ko sidupang paita retail. Agdal te kasik mekte panale kapayan ko tekan. Nana time more. Nan Luke. Ralat wano ridik pasak wano ako saya. Rita kata amail agar kin ye maingat kaun nana mai sotokin kapayata me ikin pataki yang kumail. Magdai sebang kapayata agdalap agar kin main kaun aban sesik tail. Bagi amasin sotokin paita retail. Tuwa ni rai serikan. Marakin katiwo yang ketail. Sotokin kapayata atail patagong rail. Ada jadi bikin mengki yang rala nanakan. Bagi rawia seri kay makatiwo. Tu ada bilang kot. Magdawia seri kay makatiwo yang kot. Sudah men kapay yang Thailand masinin kota kan. Aban sesi Thailand. Bagi i teme bang kasalita magdawia seri yang kot melalagay. Magdabang kapay yang Thailand masin. Ni magkata akala pa kay rita kata pa na malagay kin ye maingat kaun. Na may sudukin kapayata may ikin pataki yung kumail. Ay sudukak ang paita, makitay sudukang kapayata, masanin ko itong kitail. Masanin ko, karapan nakat kitong kitail, masin, puksarawi. Pagdalan watak, yaramen, so kautiyan sudamen watak masanin ko. Pagdalan ka watak, wawagi, takupuran ko itong kitail ng ran koros. Pagdalan ka kapayong kitail, masin, anso, koros. Ima katanan matu iralau tisu iratik reisa keu. Masani
Kaite naramas koros mekin likuwarikin ye intinda. Mai ngai kaun me pam petelongong nang wayan Koht. Pa iraikan mekin kapayata kuburan semai mekatukat nan lang. Bambele watek. Kaite koros mekin inda maing. Kaite naramas koros mekin likuwarikin ye intinda mai ngai kaun. Memang petelongong nan wayan Koht. Pairalkan mekin kapayata kuburan semai mekatakat nan lang. Imay ko siya ning kamano. Ketika kekenya o mai asum magdalanan ni sawas. Yang sumag jaminan ni ren kapalakan at lukur lang. Kedai sudah wanano ketalang uya ke Christ dahil son komote. Apa dahil kaun. Magdabang uya ke iya dahil kaun. Akdabang uya ke dahil son komote. Magdabang uya ke iya dahil kaun. Dahil sudah kakdalan dami iya dahil son komote. Yang sumag jaminan Sapol me sawasong kedala yang semua kedala lukur langi. Main kom susi yang ni rawat. Aso me sote atai liren kabal kan nak atai manoke lai yo sudu ya atai kau no kupura sudu kun peta atai. Kareta ime katin masani. Kate kun koros makin da maing pam petulongong nan wayan Koht. Koros makin kapaita kupura amasenong rail. Ya irat kele memang petulongong nang wayan Koht. Pagkita kapayata masenin Koht nanaral maur anso koros. Hey, kita pangkin luyang kapalakan, may pakta pangkin pikelekel, apra bikin matang puroto, pekmang kiti pamang tayo ayong i. Opile winen lamo opil itang ni isongon maurwat mekayo katun kupurgi. Kadang kita lang yata sabung ang katay perkaksangi opo yata sabung wet Koht so tapampaw na siya. So Koht mangi magtatang ito unsekla, tatang ito unsekla tuwa tahi, may unsek. Apnan maurwet main Koht tay pangkin luyong kapalakan. May bakatay kosoy magdamang matang katarwe may suto ko na magkatay nanang janim pekmangki siyong koran magdawi makin kawela kupuran Koht ang katay. Koht pangkatin kupurki at mayroong ongi may tabang uyang mapugata. Kahit tekin kataylan kinsa pangalata katay may tawayer may tami uyata Koht pan siya kinyalar. So an kota limbak me ille, me telap, me angit, me lol, semua gak weki. Kita nanti temu me an kota limbak orang kitail, me patapot. Sote me kot pan kawela. Sain salong kitail. Na Yohanes silurit ketika kuno ko saya boyen tuan kota apa kong samba. Maka kita sabol me yeros koros me puson lai yanan ki mau sot. Limbakan Koht sa salong taile ni lobu, ni rai kotore, limbakot pang patapot. Puksara masan ni Koht king kolokol kita nan lime, sote megot pang kopuresang kita re. Aku mana seda kita pang kopuresang kita re Koht. Pag mempilipil Koht ket kiyong men kita. Mempilipil Koht ketin muitong men kita le nan ki. Sote esute pan litere atay mempilipil. Esute pan. Karena puksara masa ni me atral mau minan lima. Sote megot pang koperasang kita re kita kele bang kita lima tu kita dalam purusang ren Koht. Wala kelang nang kelas ye kowe ambil pelatakan purusang ren Koht. Kita kelang so ni no silu mele me ino when Koht ang kita me tirna na masa na so ni no silu me magdalang kelang mention. Kayo inowen kapay. Nan lugra lau di sa kayo ri sa kwalu. Sisa sapeng masani. Ye ap iralkan makin rong masanin Koht. O kapayata ye iral me paisang melel. Koht pangating kapayata koros makin rong o kapayata. Sapod me masan ong iral. Ima karatan makatapang uya kupuran Koht kapakabayang katay lamasan atay pek lang re bangkat kiyong katay nda mabel puan ababan tangkat kiyong katay pueki amasan me masani Israel kan makin rong masanin Koht o kapayata ye Israel me paisang melel ye Israel me panan ki pai Koht pam ples Israel
Pagkita pa kupure kin paita rail. Sampai memasan kin paita na rail more. Kata makdebang kapayang masan in Koht na rail more. Pek-pek makdebang uya lang rin Koht utana pangkat kiyong kitail. Pagkaya masan in masan ni. Apang place. Koros makin kapayang rail amasan. Nan lu keralaut payo masani. Lu keralaut payo masani. Asisas kating sapeng masani. Inting dia nang buk sarau me kaitekin palu pilawa teme aramas kak maurki. Pilawa bread wewe monga kaitekin monga teme kitaipan maurki. En kam palu warataila ktalane tambang kamar paling ini tali masanin Koht. Masan koros me pulway sanan tawasan Koht me ban kamar kitail lang me masan ni me hey kitail pila nana kitailen pil monga wen ka kakela ke palu waratail kat pagdai banana en kakala ke palu waratail kat au me ke yok kesempal masanin Koht me ka dai masani katekin pilawate me armas kak norki Tai sudah bangka mau palu waratail. Masan koros me pulway sanan tawasan Koht. Paling ini tail anan masan in Koht pagdaling kak memorgi. Ikar na masan ni masan bukat. Tai sudah bangka kakilali te palu waratail. Paling ini tail pan mela. So, ni tai kotoren Koht wiala sapol me utang kita banana nek dalang kamu paling ngeni tail utama kamu paling ngeni tail masanin Koht. Kita ini pairan pokok masanin Koht sansalong dan sapul memasan dan kata dia mering kata dia kap. Makdai ban show kau tian watak masanin Koht. Atau ya solang kai meluat. Siatan pan ini nen memalikin kita wewe ki mengdai sudah wewe ki masanin Koht dong kita. Kita lana nek dalang watak ne dai puk sarawikan. Dimension kan, nisoting kan. Kailangan nom reading schedule and son pareu ko watek kan kila son pareu kapil wat perla watek. Ngay niyan sumiwiala solang kapaman matalanim. Iwasa may wiala solang kap. Iwasa may kiyang ay maurun siya. Ren Koht. O pilwewe kitambang mo yung yemebang purasang na maurut. Niyan sumiwiala solang kap utreptalen ay reading schedule, me ban kanila na sumpare yung itap tawatek. Lel ran word isa yung kamal. Wat kong iya te masin in Koht. Niya wat masin in Koht nan ran koros tami wiya lol. Pues so te me kak wewe kila masin in Koht law Christ kedin puro to. Ay magdalanan wiya dalanan wat ran koros pagdalang wiya lol lanan masin word pagdal dahil so te wewe ki unsek Koht menet magdawi baba. Koht menet magdawi babae nenen lap. Ay sa magdanan tayo danan wat ka masin. Kam mga paling ini tayo pagdalong wewe ki Koht menet. Pagkuburan kak pay tare tayo lanso koros. Na iwan is walu sili sa kewa masin. Sisa sa rekatin masin yung men suso ko me poson lar. Men suso ko me poson lar. Kitayo koros me poson lar. Makumail pa ang peki yung ay patangkan. Kumail utang ba ang wiyala nei ton patak melel. Ite magdaga kuya kila work in Christ melel. Magda apo masan kambang kumpoy tare tail. Ite. Magda ay sore kang kapayong tail la masan ng Koht. Kadang kita wiya sapol magay. Tama-tama ni nan iremain da kahit ang chorus maganda maing pang petalong ng way in Koht. Chorus maganda kapayta masan in Koht. Iray me pang petalongo ng weyo alin nan weywat me tetik katak tayo sudah nanang dating sukaw di watak ni ray puksarawi kang puki sote pareng talen pumpup sili nanalwot talan talen ninen nanalwot ko labo tang kakulongo ng weyan Koht euran resisas ketin masan niyong men suso ko me poson lar on kitay rawat me poson lar Makumail pa ang peki yung ay patangkan, kumail utaan pan, wala na itong patak, melel. Sabi mo yan, sabi mo disciples kay, warak melel kay, may sote megot pan, kawan na tayo, mamawar pa na po kita amasan kin po tare tayo.
Karyawan mereka tunggu yang kitail inowen more sautuk. Inowen more sautuk. Na Yohanes walu limay sake we masani iinda yang kumail ni melel. Men memekin kapay tayo patangkan sotepan mela. Armas toto ye memela kahit kin mela ang paluar me masani. Mela en palingen. Poi mela me sote men kitay men yang ni ata mela kotoro sang kot. Poi melan palingen ye mela men tinting nang buksaraw me kotoro la sang kot. Ari itan sa magdaya alegi komorwet. Itan sa magdaya pangkakalegi komorwet magdaya kin kapayang kitail sa bulme masen. Imekata katin masani. Iindayang kumail ni melel memekin kapayata ay patangkan so depan mela. So depan mela en palingen. Mela en paluar ni Christ apang katin pupanto utan apan lelong amen kitail aramas. Apan lelong amen kitail aramas. Amuri puksaro masanina ni pru tuauri seksume. Kot kating kosoneti me armas amen ba mela ba ambake wa muri kateik. Katekin me bung o katekin me sapungkan. Talananek taliyang supaya katekin me bung. Pagkataiban yang patulungan ang wayan kot. Pagkataiban supaya katekin me sesekotakan mela karya ban lelong talian sembe kitaiban katoro lasang kot o yawasama kitaiban kolayan ang puksara masimi nanhel. Nanhel. Masama koros pan kolayan me sote alayong Christ nanaray mo. Na Yohanes iralaw tayo sa kayo, ririsek limaw, ririsek kuno, sisasab masa niyong, ngay memor, sapal, o son gomor. Memen me posonye, mentama epan mela, apapan mor. O memen me memor, o posonye, sotapan mela, kukulate, yatuwa ka kamelelemet. Nambuk sarawin wayo, ko siya, I am resurrection and the life. I am the resurrection and life. Nambuk mabayo ko siya, ngay memor sa palo, son gomor. Memen me poson ye mentama ban mela ap ban mor. Niya sa magdal poson Christ. Niya sa magdal memoro dal poson la Christ. Mor sotuk lelong ya manameng try. Magdal ban mela sa nang paluwarwet palingan ni try ban gomor la I me song-songon ko siya wasat. Song-songon ko siya kaitekin memor o poson ye so de pamela kukulate. Eso tu wag magdai memor dala posoni tajirba mela kukulate. So utang de mela sa nang paluwarwet. Ap kudai ba mor la re. Paling ini try bang komor la re. Mela karya o sirban lelong kitail. Ye mela karya wot re kotoror sang kot. Yawasan nanhel nan leng sini. Onang puksaro masa ni yung kitail main ko. Me wasat. So the oxygen. So the songon kini yang magdali sing ngipong sampah sulfur acid armas mana sing ngwasaw o ko sirga kana sing tuwa mo sing tuwa meran mo kapan tami yesegi me yemelanan hel puruto ko siya tuwa sing suwat meran ki wasaw o teman-teman sirban del nanarin para kaya ka pito siya nanel so tuwa ni pito siya nanel Wani magdagang pitulong lole, pilmi ya wani wim pitoy. Nani mo child kan, nani mo kan. Nanhel, wani mo eute. Wani wim pitulong, so to exit door. O ime, holo, emanolo ko siya. Ime si tumawi ko la nanhel. O si wani wim pitoy. Hey, main ko niya tayo la nanhel. Patapat, mela sa utuk. Katoro la sang kot. Sa utuk. Kasiluan misalnya salong tanah masanin kot, and kamagalagal. And kamagalagal. Na Yohanes ay saklimaw ririk silu ko siya. Kumail makalagal kitar masan kan may pataki yung kumailer. Kumail makalagal kitar masan kan may pataki yung kumailer. Masanin kot, the word of God. Yay masaning kot kelep bang kamakalik talda.
Soto okot me likin masanin Koht. Kadang-kadang wo ki masan wot. Ba ite bangkin kam kale kitail na ran chorus. Nang korint payo rejugay sa kuno, korint karyaw raut payo rejugay sa kuno ko siya. Imet karpe na soto kin lol tikila. Pa mapaluwarat kin luluwatala apalingen kin kekelay la ran chorus. Bamblewada. Imet karpe na soto kin lol tikila. Pa mapaluwarat kin luluwatala apalingenet kin kekelay la ran chorus. Masanin Koht kin kamakala step sang lole paling any tile. Esrukin step sang bali ligi tile. Paling any tile en tame puksaro masani me kin dulu watala. Paling any tile kin ya kaketa ran chorus. Ikarman tanan talang what masanin Koht. Wewe kin masanin Koht po. En kamakala paling any tile puksalang kakuya kakairta niya tile memoriam Koht. Masanin Koht niya tile bang watakong tile mayang ko. Esrukin step ta kamakala paluwar tile kat. Ekin step ta kamakala paling any tile. Paling any tile kin uya kekelaila, o kelail tulul. Puksaro pasal mi tile tular anamas koyak men makakang mga kakaluwak. Pagkita pagkita wat masanin Koht makareta. Na Yohanes isa kisu rejugay kisu ko so ya kom katin kasarawi kinirail la melelo. Sabol mo masan yei me melel. Okay. Bambele wata. Yohanes isa kisu rejugay kisu ko so ya kom katin kasarawi kinirail la melelo. Sabol mo masan yei me melel. Masanin Koht yei melel. Koht katin masani. I am the way, the truth and the life. Yei nge me al melel o more. Masanin Koht yei me melel. Yei melelo. O niya tayo kin wat kong tayo masanin Koht ran chorus tame kung uyang kitail. Kayo wag kasarawi kitail la. Kariya wag kotoro kitail la. Kasarawi kitail la, kotoro kitail la, pagkitail yung uyang sabon men Koht tipson totok me warong en totongi. Masote kasarawi kitail la o sote kotoro kitail la. Kita ay suka kuya sabon men Koht tipson totongay. Kemen kapag armas kano sumau tautisang. Kemen kapag armas kano tamek katropoe tautisang kanan wiya sa men Koht men kasarawi la o katoror la. Maglan tipson totoken nan 10% Koht nan kadem mering. Kosya me ekin ewe utusuan ta katoror lang Koht piltu weta kitail. Kita aramas me memoriam Koht rawo kita nanan kita lene mor sarawi o morio me katoror lang Koht pokot yang kak totong kita. Eri imen kair gila ire bukat. Pegi yang masanin Koht inou bukat pampaita remi.